Asna ya. Ya, cucian ya. Udah langsung. Yuk, ambil. Iya, di not aja dulu. Suka ada cita-cita dari mungkin bagus kok. Iya. Pun. Ya dulu buat kan milih anak sing bagus milih. Sing bagus ya milih. Hah? Ya lurus zaman kinan kami. Lat, lurus zaman kinan dia lat. Di Koreaan. Ya dulu masal besem nih Korea, kayak bekakenan. Asna. Daerah sih. Bisa anggo muslim kami ya, anggo pun kami. Jara, Dede, dikacak dingin dek. Asna Jara, nakakening aang dingin, ang lati kok dingin. Enggak, dikacak dingin. Iya, punten. Nanti ada tambahan lagi notanya lagi, Mbak. Oh iya. Ini notanya tinggal pembayaran aja sedulur. Nomor 8. Nomor 8. Ini nomor 10. Jadi nomor berapa, Dek? Nomor 8 ini Dede Asna, berarti Jara nomor 10 ya. Dede Asna, bos. Iya bagus. Pas nomor 10 Mi. Nomor 10 duduk ini. Bolu cilik mau nomor 10. Ini nomor 10. Kalau sini bikin karo kayak gini. Nomor 10. Ini nomor 10. Bayaran deh bayar. Ya kan kasir. Nota bedi mungkin. Dari sini, Dede. Yang sering ke sini. Pas yang tengah juga ya. Iya. Pas. Ya Korea aku nih. Yang Korea aja kayak kabel model yang kita model kayak yang tahu istafnya. Iya. Benar. Cak dia milih sih di kuan. Nota lami. Mbak, nota lagi nih Mbak. 2. Iya, nota. Iya, diberi nota, Mbak.
Jalan deh. Ito lang. Ini ajal pa ya. Yan ko din ano tagingin nito lang.